Danas mi ako Bog da stižu opet moji roditelji, tako da mi je vrijeme sada da dovedem malo ovaj stan u red i da nam pripremim neki ručak, večeru, sve zavisi kad će stići. Što s lopom danas? Što diraš seku danas? Ha? Što se svađate danas? Ne smiješ šurati. Vas dvi morate da se volite najviše i da se čuvate i da se mazite, a ne da se svađate. I posvađate se tako i onda niko ništa satima. Pa nemoj mi. Nisi valjda opet gladna? Pa malo prije si jela. Ješi? Ne možeš ti ovoga jesti. Ne možeš jesti ovu. Malo prije si jela. To što sam ja u kuhinji, to ne znači da vama pripremam hranu. Imam ja i drugog posla u kuhinji. Čorba sad polako neka kuha, ja sad idem sebi da napravim kafu i da čekam roditelje.